Nando majumuri nelitko linde ligia nelitko liachma mosjita kemerongebe na isano nemo motino gatatu makano bajirube nemerongebe nebere ngokwale na semeseto ya mangana maya ye Chinsa Isano na Ibere eringo manyina rali twago sangiri kulia kete go kaboni ganyurana nabagotonyora Ndizi TV News boigo nabagoto tweet @Ndizi TV News boigo kerengeli kyao ni gotuke asinamba egira seskin yawe go kaba mona intwe go ikomwali ndeto kumanyi ayuamo na mange oyora sense meri yo munwe manyererio nigakorokwa Sl.Joshua Auta neliane Brighton Makori. Omoyega bwogo jengera emyaka 25 yo bokoreri bwa Bishop Joseph Mairura ni gogenderere ase county ya Kisii asobarai abanyarire bagwikerana asense meyo asogo jengera litukeri go sasogo jengera emyaka yo 25 yo Bishop anyarire gakora emirimo buna omo Bishop we diocese ya Kisii kolengana nabali baikira asense meyo ngamono mugwasiri bubulendi bweme Dr. Fred Madiangi bakorawa n'umugabana we county ya Kisii James amo onabarai abanga baikire asomoyigo yumuriki wito Brian Sagini no ara sensemeyo naji gutorera ni roboti uru asenjera moyigo yo ogendera kurwa sensemeyo osikurwa se county ya Kisii. Kerto gotikana nhabuni utokanda wikase county ya Nyamira sebone county yo ya serikali ya county ya Nyamira ya rego cha kyumuroberio bwoko bakana abakori emirimo anene bekinya gitari gosebado maedena casual workers kolengana no moteneri bw'Nyagitari enene ya Nyamira Dr. Mukwa yanyarika batabona serikali ya Nyamira gwetera sumugabana Amos Nyaribo nibona yanyarika kubeka chibe sensemo iki kigo kikobakonya gosijigwakana engeli ya bali banyarbe bakora emirimo ase e county ya Nyamira ne bali bakora sinsemo cy'Nyagitari se emetienyi ikomi bono yo tono yo komin no yomo twatore problem enene ya abakori emirimo baito abakoro kunga casual workers batara bakonyora chibase cyabo asengencho ya challenges chia budgeting na chia ranchiri chia rengo kuru abumagega which the government yarenge go struggle koranga nchinyare ko bachiwakano. So with the intervention Yomo Governor, His Excellency Amos Nyaribo, he intervened very well. Na ende bunango kwa naiga, we have been able bunango kwa na rero kwa kana these casuals 3 months as of today. Then probably tomorrow was the latest Monday. The governor njabeka side around 16 million. Chiwento kwa kana casuals won't be Nyamira County bao korega in the hospitals Nyamira County as Nyamira County Referral Hospital ere moya. So by Monday, tomorrow was the latest Monday, mbabe waka no chiwasa chiri cyabo chimetienyi 8 abarai beji kanisa koru se bari bari inse yeri aburiria National Council of Churches koru ase county Nyamira nikabona banyare bakuburi abana siasa gwetanga gukwana chingwana tiranya jigoturwani omorembe hanene karensi ya Kenya gerede kweriga ngo cya sobojoli obonne bakwana aburiti kurigoro nikabona batebiri bana abana siasa tibagenda ase kanisa erigoturwania obokoreri bwe kanisa na kapisa nechinguru chegoro kapisa nga amangana yoko sera aba Kristo ase kanisa Sunday onyo gwache kanisa Sunday ya muno mwana siasa inchusa asime muna muntu onde kwenye kumuliki Nyasaye abantu bayimukire rero asengenyo moko basera none yotana gwache kanisa agocho atagoseru amatanga bayimukire boigo batagoseru abana siasa baito kibese kimogo sera moise guchiake esabu chonsi nechi million chechibese inki motabe kere project ego konya collective benefit like kichi sukuru chiaga chubuya chi college chitoke kinyorekyo amacha maya bakonywa ne oyo kurigie kirugo kyobugabana kurwase county Nyamira oyo usikwitira se kyamagia ODM nigobono anyarega kuburia abamenyi kurwase ensemo ya kyabonyoru gochiko chora barai barareta magendero ase ensemo oyo manyakanite buna kemoni nigobona anyareka wesoki na hoteabuna obokoreri obobe nigobanya rebo kwene kiwase county Nyamira boigasate biruna aise kwaguri bagakobo mugabana bwe county eyo nigo rajikoreta amonchereri amanene ase county eyo. Inje n'umwana ino nakorere gasi ya serikali lakini nakorire gasi nakire kwa niaba ya ino walimu anyugule kire dime bose mwandolire yo nyolero ndolire marandora abandi bali mutarandora rero nachaga tumanyane torosyo bosani
torbo siento bwaterane tokonye nyamira ilinere enjera irato amatunda n'abanyamira injena ndeigande chama ya ODM ntora abantu kadhali ODM tothethikero geke na ende ninyege nete serikali ya Kenya na onyekoleire gas Machakos na onyekoleire county chonsi Mandera wapi Turkana na asina akolera magendro ngorokanaro asina tigete nyamire miakiritu anago soma isko tundogwira na uchimagaga asina tigete bora buye ito na ga magendro nane na wondo chonto bwata mana makonguchi bara mache na bintu binde mbi yo nyamire nge manabere go tali bora buko bakungubole bogichora sito na bere go mawagwa na bakungubole na bolega na tali ribinyore bino nimaete abakungu mbwate nino na mubwate nitanga nindu achoite kiongozi kwenda gotokole lakini yekare tugukua namba batango baramatuli iyo ndongo chiraga abantu bamindoga kyabonyori mubwate chikure 2027 mwana ino nate nini chikora nimaete tindakana lakini togochole kiongozi mwaka uyo tigo tuli kiongozi kiorengerezi guchigokorera abanyamira magani abo talienda yaye tutangani kiritangani Muna iwe kiombe gia Kenya Union of Clinical Research ubuoge kurwa sorosagi irua kisi ni gobono anyare kagotogie kiombe kia banyanyimbo anene kero banyarte ba koro koringori anene ekero no gotoka kwa oyomo bwabo oyo nyaraga kurwa borori asiki na kimo bwatene ndi mugabana migori okotyo bado oyo nyarte ga kubura maega yo kuru oborori bwaye litko ria moisonde korengana ne kiombe kio ni gobono Kenya rekeote abuna ekero oyo ndanyarte ga kuru oborori obwo karadwete asent County Nairobi nigesimia ya borete kodendeli tukurigoro nigeirite goikase kiombe kia banyanyimo asomochi obosongo. The news has been out there, people have been looking for him, but we are thankful for the work of the media. You have really done it very well because it is through the work you do that this message went out there. And the police also, we want to congratulate them because this morning he was able to present himself and he has been here. We have seen him, he's okay. I want to thank the DCI because so far they acted swiftly. Cliff has been found and we thank God for that. And we want to give them space so that they can investigate whatever happened and keep him safe now onwards. What we would like to urge the government and especially the CS Interior, Dr. Fred Matiang'i, please, Daktari is a witness willingly, and as unions, we don't want to have a situation where we have lost one of our own because he was cooperating with state agencies. Abasubati bagwaka aserigi yengo yokurwa sorongo rwa gusini gobono banyare bagwesoki na kwerera emechando bagwetera asibono banyare bakuboria abasamaria baya kubabwatisia na kubaye bitoki anene nali baranyare bakwegenderera ni byego byabo byogwaka engoyo anene asorongo rwa gusini yaserete ngoro gusheri nyanjama nje no mwaki ogusi starlet katika bona se etimu yetu ya gusi starlet ndobwate chi challenge chiroro iyo togote ndumuna bachesaji bado ne management yetu. Mmoja challenge ntangani transportation ekatoka kanda kuseme pira ya isiko endagera bado ntubate challenge ororo na baisiko muna to kreto muna baki mopira bado ntubate challenge yetu bono toringete ntutweka muna ba abaisike ase mune side ye kwende ye transport ngonyorole kreto kwende mipira ya tambe angona transfer paka Kakamega lakini bono konyoranga tubwati ye transport management yetu konyeranga abako strain mono sana wote konyore transport mpaka twagenda lakini ngo kerere chinga kichinde yeke transport ya burapi batemese bakonyara bagenda ganaga konyore transport ya bolire wana konyoranga pake mepire ne ndoroko genda Omwasiri wejisembe kerwa eguto kwa borokiwa ase university ya Kibabii ni gobono mahwanyare kahote abana teribuya abana siaza kuruterana chimbonde chiranyara chiguturunyo marembe anekarensi ya Kenya tonete kwerega no sobo jore bonne omwakoyo. To please give us a break, those of us who are not politicians. Let us respect our history. Let us respect our heritage. There are certain words that must never come from the mouth
of Professor Magoha, son of Magoha. That's the way we were trained. So stop spewing fire, because if you are going to be elected, you are going to be elected. You will not be elected because you are so insulting my grandmother or my great-grandmother in a language that I cannot repeat here. So, Wangamati, since you are the only politician here, can you take that message to your colleagues? That we don't have, let us really respect our history. Let us respect our, if we don't respect our history, then there is no future. Are we together here? We can still say the same things in very, very simple language, with absolute decorum. Abarai kurwasi county ya Busia ni gabona banyari bagote aparabuni bagochikumosiro murai wekiama gya ODM Raila Odinga asiganga yayo ko murai gatana sense yeito ya Kenya gukwana aburi tugurigoro exumusangano yo mase county ni gabona batewe na barabu berure ko mwaraira magoro eriko chikora ense ya Kenya boigo Raila Odinga ni ganyartaka batebuna ni gochikubwatarana na barai be chinse cha East Africa eriko na kibuna chinse chingubwatarana chire na gukini uchumi ye chinse cho chonsi. Sisi jamii ndogo ya Wateso ni wewe tu unaweza kutusaidia. Na ndio tumeamua tutakufa, tutaamuka, tutalala na wewe. Sisi tuliitana Kakamega, kaunti 5, kaunti ya Trans Nzoia, kaunti ya Bungoma, kaunti ya Busia, kaunti ya Kakamega, kaunti ya Vihiga. Na tulikubaliana na wazee walikuwa na wabunge walikuja na MCS walikuja na delegates wote walikuja na tukakubaliana kura yetu itaenda kwa Raila Amolo Odinga. Tuna hakika na tunataka pia vijana yetu wengine wawe ambassadors mara ya kwanza. Tunataka vijana yetu pia wawe managing director, sivyo? Tunataka vijana yetu wawe permanent secretary, sivyo? Na ule mtu anaelewa sisi ndio huyu Raila Amolo Odinga. Tuko mpaka ya Uganda na Kenya. Yale nimeona ikija hapa hajanifurahisha. Nimeona makilomita mrefu sana ya magari yamerundikana yakikuja hapa. Maneno hii mpaka tumalize. Mpaka tuongee na Museveni afungue mpaka. Sawa? Tutajenga hapa container terminal hapa Malaba. Ili yale malori badala ya kukaa katika kile queue namna hiyo, waangushe container hapa, Waganda wakitaka wakuje wachukue, wakikataa tutaziuza hapa. Ayuna na kwa rende ase jinsi jiga ko rende hinyoro na chikora ga chinza 18 chikwira na SMS ito ya mangana mayeri nkumanyi na endete gwateka ime na isko ya gusingo kubori no endete kurigiri